Gujarat kali dry state. Kali per capita income joka kali 3 times ya kami kali ya. Ke GDP joka kali arpu khandai lakh crore. Meghalaya kali 66,000 crore. Pi, teka debt to GSDP ratio jongiru keba ngini di top 10 temut kiram. Kita nut lai punyo persen. Data kata dibeli dekat alkohol kerap dibeli nginang haduk kata di top 10. Hu nai punyo persen. Ke Gujarat kata tentang arpo persen. Tingin ong ba ka some extent kaya rap thai mong iba ne tambah kam di kumta nomor ba nada amta fi kabun ka jing di kiat ke kumno fin expect ba kan mi ke economic productivity jong brio ada thai 1 tree ngalai mengaru ki 1 tree la buat ti ki 1 tree ru dan teng ki tip su 1 tree kumno ru beli kadang oh do ben miet gila edi kala ayu ti ka jing dur ka bakram ka skini kim na tri ba ka snong ka thau ka omne dependency ratio ti bon ong hi ba ka revenue yo ban kiat de kam na ka yu de kam la long fi menta lada ke government ka habon spend more ya ki dawai ya ki treatment centers ya ki de addiction centers ti government ka adu pisa men sna school hospital surak Kuan menerap si expenditure long ke kambun mua ti dal pio income hari expenditure kebun ke jot sakasong ka thau ti ngat kam sui hab ti ngam ong bi bakala pi ibar idon wine store not everyone would addict don't give long responsible kini Yang kalau ni hatu kejing don jung kini ki wine store bala asu labun pala mentah hatu ka kata mo ya kilong yeng long sem ya ke im lang sa lang hi borok koi hot king babli bang i jing bun pi mta la mi si snong i la pe te trang wa so ba kana dala ngim prevention is better than cure yong ma dala ngim prevent makan proliferate plat makan bun plat makan jor plat demot kasora ka jing jot ka ba ya ni mo ya di na bot te tingi hak ban kuma omne regulate ke regulate otherwise ti kan sa keslong ka jing jot ka jing